Danas ću napraviti nešto što obično radim sa pilećim krilcima, ali s obzirom da nisam našla pileća krilca, onda ću to napraviti sa zabacima. Znači otkoštenim i bez kože, pa sam ih ja ovako narezala na manje komade jer ću ih staviti na ražnjić. Sad ću ja u taj narančin sok prvo naribati đumbira. Sad o tome koliko đumbira ćete naribati ovisno kako ga volite, ja ga obožavam, tako da će biti malo više đumbira. To će biti dosta. I sad ću isto tako naribati češnjaka malo soja sosa i ovdje imam taj mantis kečap. To je tajlandski kečap koji se često koristi u tajlandskim jelima, a ja ga koristim kad recimo želim izbjeći sam šećer. Eto, sad ću ja to preliti preko ovih mojih narezanih zabataka i ostaviti pa jedno 2 sata najmanje, a i ako je preko noći neće ništa smetati. 2 hours later. Sad se izmariniralo meso i ja ću zapravo procijediti meso, ovaj umak, u jednu posudicu. Evo sad ću ovu tekućinu preliti preko mesa i ide u pećnicu na 210 stupnjeva, a jedno 15 minuta, onda ju ih treba malo okrenuti i vidjeti da li se ovaj umak previše izreducirao. Sad radim jedan prilog uz ovu piletinu. Jako sam se razveselila kad sam vidjela ove duguljaste, to su zapravo kineski patliđani. Ja ću ih narezati ovako na veće komade i dio kože ću malo samo maknuti ovako, jer ta koža može zapravo malo deformirati komadiće, a i mislim da je ukusnije ovako. Bijeli patliđani su zapravo originalni patliđani. Ovo ljubičastu boju smo dobili s križanjem. Kod istog vrtlara na Kvatriću sam našla i ovu divotu. To je vijetnamsko jedno povrće i na engleskom se zove morning glory, a mi ga zovemo vodeni špinat. Naravno može se zamijeniti i sa špinatom, čak i sa raštikom u ovom slučaju, ali evo, ja ću sad, sam iskoristila priliku s obzirom da je i piletina malo na azijski, da imamo kompletni azijski meni. Biće mu dosta samo pirjanje na tavi, ne mora se kuhati. Dodat ću i malo češnjaka. Prvo ću popeći malo patliđane, onda ću dodati češnjak i vodeni špinat. Evo i sad ću ih malo posoliti. I sad ide vodeni špinat. A ja ću u međuvremenu malo podliti sa vodom. Sad ću još malo posoliti kako sam dodala još povrća. Dobro izgleda, ha? Idemo klopati.